Hello and welcome to my channel. Ka channel la ka lo lom che wa voina chuanin Mizoram model hello Pathum kan chwa pui chungchang report krom pe sia e don ta ni chmo lo ngai tha ula comments tin lo da don ya heng model hello Pathum te hi Miss Jessica Zetmar thani tua lod le Brenda Parte te ni masaberin heng kan models te hi Gush Flowers and Decorations nei tu pa Gushanen Y2 Gold Supermarket kan long ha ka Y2 Gold Supermarket hi chan mari Sony showroom noya khianen oma supermarket changkang sang fa la ni ta ni chu chuanin aron lang masaber chu Miss thani tua lot ania Miss thani Hmeltha el tiang lut tuk ama hi dik dak dia fek ni ta ni chu ron chelo hoi hoi lut tuk ta ni chu ama hi wow van za em chithia mem ti angchi kharon za rui mai boxia nui moi boxi Hmeltha ni bidang lo ha chungin kan tia hi in huang hian Miss thani ron in cheidan chu ni ta hi chelo pianal dik dak dia chho vek ni ta video kan lo shoot ta ni chu ama ka kom na ni perform min hey Y2 Gold agencies supermarket jok ni chu ti lan nan khanin ka han in kom vela ta han Y2 Gold supermarket ta chana chuk vela chuanin han fak pa hal zi ai ni chu ji chelo hoi hoi ania he kan interview na video hi a shan pa in YouTube han ka upload ta atnuai han link ka han ka lo da mai nga in endu chuanin en theng hei hi Y2 Gold supermarket chu ni ta chu min han fak sak mal vel ta a vorten lo khilai hal vel zia ani chu adot le chuan hei Gush Flowers and Decorations Y2 Gold Supermarket kom thlang chia khanin han lut vele bokta a Gushan min lo welcome a tikhianin ador ta kha an en sak vele vel halani oi chuanin the sweet and charming Miss Brenda Parte lo omle box si ni chui kan mutano ai me lo le theng lo mo ka ti kha kan video shoot vel chung khan lo theng man chu lo ni in tuna hian Gush Flowers and Decorations proprietor ama ni tu le asom bol tu ber khanin Miss thani chu pang par hlan dot moi hoi hating tu lok teu lok oi up na Miss Brenda Parte local village se sangfal oi ha vur khai i tir program vur e bok ros vur e dot te sum sak role ole tui chau Miss thani le Miss Brenda Parte hianin hey Y2 Gold Supermarket vur tui sangfal lutup ice pops kan ti mai kha an han e le ri vel ani hetia kan chuak vel hi designer escape eng moya project thar tour atana location zuk en tur kan nia eng project nge nia khoi location a nge ani don kha chu kan la soi ri lawanga chon kan models ti han mi lo troi om don ta chuanin Miss Jessica Zetmar kan la nga ka Jessie hi escape eng moy nen hianin escape eng moya van a ron kal tur ni ta ni chu a chan chu phur tur neu mamba awang khanin van a kha kan mang don ta ni ama escape eng moy na kha rup don bok ta ni chu chon ti hian plan kan siam ta a Jessie eng moy le ke ma kha escape eng moy van a chon kan chuang don ta ni chu mo chithiam zelem Gush le thani le Brenda kha he project sponsor tu hi amin kan soi lo ri mayanga hianin en lo hemini tan ti deu boxi in Creta sangfa chung hon thei vek kha khami kha le rup tamai chumi a chon ron chuang don ani chu and introducing the makeup artist for the day makeup by Ruat Fila Hmeltha el tiang hianin kan models te kha chei vel don bok ta ni chu thlaten lak du ta kin lang che then ni lo mo oi voina in te kan outing hi mo kan ba che thi noi nga nia noi nga man phila chon thi sangfa kan ei ta ni chu chuanin oi a hun hi nuam shim bok ta this is escaping moya mate enge voin hian kan him don em kan him khop mai hei voin hianin uben ate Gush ate Zara until now kan nei thei dona yes new project coming soon yes new project thar lam tu kharon swang fal don is off when model Hmeltha Pathum thani on swang dogs hello Miss Brenda and Miss Jessica all right Brenda om lo oi tu na hian oi arab le tiam to Jessica Zetmar ku na heng ro I think thei hu
เราเมกตาจนที่ตาเห็นทุกอย่างกันลงปูเลยตัวมิสทันทนีอุ้ยจางฟ้าเลียนไอ้งี้โหลดโดนมาเถอะให้ไรเห็นโปรสุดท้ายดุมชาเดียวมันลงเนี่ยดุมชาค่ะดุมชาไปหมดส่วนนี้คุยเบรนด้าโลรถลุดรกหรอเฟรมมาให้รถลุดหรออ๋อมิสเบรนด้าปาร์ตี้ที่แค่ตัวรถลาเวโร่มักลาเวโร่hey gush flowers and decorations and escape ang was hang fal buka tuanin Miss Brenda party lo titur hello niya Miss Jessica zen pari hu ai ne big lu tuk Amy Avi Zaki Arab le don oi It's one hair and makeup chuan anita hey Miss Jessica niya chuan Miss Brenda party niya hi Miss Thantani ka lalo mani chu poilo mai official pictures kha chu karon da lo mai nga chuanin tiang vel kha ni Ben ui why to go supermarket lo leng le ta Yes ui thil zo chang lut tuk se kan nei ni chui sham chuan mani khan kha than di le Jessica zen mar le Brenda party kan chwa puya shooting te kan nei puya nom kan ti viau kha khata models Pathum te kha first impression hi kan shitsa lut tuk ni chu mi shil them Of course darling min interview to go shakal ve nge kha anita ni chu ji deu doi lang ro masabira chuanin Miss Thantani kha ron thleng ta mo ani kha chu za elegant mo ma kha hey beauty pageant ngoi in ka puta ni chu miss hey kan puta na chuanin aza ro na bulakal te po min tilai ngal thot the tu rang chi thaning ka sha dui moi to me sia ma kha to si sia so ma kha pian kha barbie zai mo yang chi ka sang thaboka pian na barbie zai ni pian ka tu tilang lo me yang tilang lul su chuan mo ato ta han Brenda party lo ni le ta Brenda party kha chu elegant lo ka tin lam ni lawin ama kha chon ka va vibe ngal chu young sweet le innocent ang chi mo hey movie theater te kal pui tai la ka zak ren run lawang abul om po kha shithia mem chuanin hey restaurant vela chho pui la hip and happening pui the tur chi kha ta ni chu chuanin ato bera chuan Jessica zet mar om ta ani kha chu hot and sexy ngal fek chi kha ni ta ni chu chan chu ama kha khatia ka se wang khan hey angai zong le zong ni vin o ama khan kha vibe khamiran pe top ta kha Tenzo golf course aning lo po kha ne promote tung po kha ni kha red gown ha ka wa pop dang te kha te kha moi chung chuang lut tuk ta ni chu an za vai chon khang quality kha an nei kim vek tho shi thia mem Brenda po elegant thowa Jessie po azom tel tho ma se first impression a khan kha ka vibe da ni chu that's how I vibe with them chu zong se thank you for watching